And yes, abaya be a friend of Afia Hwan. Afia Poku. Kwaku di otum for atem enti asantefo ni muni akum ombuafu. And yes, Monaguchi na man chance a man could di otum for atem. Mesremo Monaguchi. Why I say a Kwaubepo, one who to say Kwaubepo, Mesrel. Asantini peso pewashema. The whole Ghana, I mean, cannot crunch them. Said the Ghana need drink. Different from said the Asantini drink. Asantini to one Nadian say, Otum for in Uncle Pong. Intimate Samo, Saunia platform now to swa. A yamen kwana Ghana no mere powerful. Obia Slumi, Obia Shemas, Obia Shawoma Passe. Don't mind him be Jimmy, I'm a fire no. Asantehene Jimmy me fire na Kufuor Jimmy me fire Mahama Jimmy me fire no wa be Jimmy me fire because the almighty Twene Jonas is the most powerful person on earth. Intimeno obi asuro metimi ahande wa otumfo anopato anyi obi antimi mafo but wo na wo te Ghana ho ne de tie me kiro no asanteni ni nyankopon ye otumfo or kopa oba e yotumfo na de yobo or ko baabi no pese obi a respect na yotumfo na de yobo ni nkwanya nyina yotumfo nti se Monaguchi wa hu na ese tofe no ai wa hu na ese paano a ai mframa nko ane gum no mesrew se wo di obi betra radio no so ana TV no so na wo ma o ye mu ye discussion na okofo otumfo asemba se de be ya asantefo emejiri radio kro ana TV kro ni muninti abeya aka chance otumfo de man nkan asem ho because asantini no the only time obepe wasem no eye say wo ye dan obra ho asema no wo ye akoa wo besom no ono asantini na dwen say o ye de hie o odwan tie dia mention me meni asantini ya o meni nyina dan ba ko meni ne ko school day nursery me na me be ye SP o school me na nam control no mene nenam ona koto aduane bre mamidi minuane asantini minim ne chen ono omu Ghana ni bia nipa obu no ye otumfo asa ana ne yonko asantini nti obi aya akwa nti sa oba na untime nsom na ye problem enu nti na agiman badu ene omo problem no se doma entime nsom otumfo de aye problem problem nyina no nti se wo bede wo ho wo Ghana wo de omo muhu ni se ohene ba akopɛ na wo Ghana ono ane otumfo enti ye Twene Jonas begina ha na me kura otumfo na me fire ne se onim se wuntumi na ye galamsey na wuntumi akonta mines ye ne dia na o se nsuo enti otumfo nyai akwadworo na osifa akwamfaso ni so na onko stop onkyere power na me kasa na wadwen o se okotena TV so akoka bia mesre wo mbeyi wadi ama waduane onsa no aduane abɔ galamsey na mo ana ye asantehene nim na asantehene wo ye kwadwofo kye nipa bia is just a lazy man ohenkasi out Ghana unim se untumi na esensuo. What are you doing to stop it, to protect your people? Mama example ma maybe ne bewu because of galamsey on enti mpanifo amagimi se mi hu bi krada enti asantefo mu ntie miye Ghana ne yepaniye galamsey ne stop wo mu region no ma abebo obia nsuo no makuri no mo de ye chemical na very harmful to human body enti sa so agimi na afi abaya bi betina radio so no no kire na adwen se de mo otumfo te wo ye no wo hu so a eliko asem ko atake no mo ntina senwene se de enti na o de no otumfo aya enu nti ama obi asori ana o atake otumfo enti otumfo se oye ohene oye powerful. People want to see the power. So otumfo timi ma command se obi ana na obi ada because ne ma ame awu a aden no ma command ni say mo obi ansi na asase so nkoye galamsey no si wo ne esensuo no ntimi nkasa ana woje bribe enti otumfo se tutu mo mi anhwe de enti obi aba no aba disrespect no onye obi anta me say otumfo na minim no because kuma ase na mtena nyini ye ti ono na mekɔ no ho manhia na hemfo no nyina ay me namfofo ohene bia ni wa minim no chen otumfo eye otumfo na minim no enso de enti na ono nko ana da bia wo mapoka no because ono na wa faili as a king se o klemu se Ghana nyina ye wo dia
now region no baby a ganam say cause you region now to stop wa kinship na wo claim na wo hemfa wo betimi a kire wadwen ba say wo beba direct attack no asantefo no beba vengeance me eno musuro me no obi asuro nya asantefo nko an eye me Twene Jonas na me kasa the almighty I am bigger than Otumfo. I am bigger than Akufo-Addo. I am bigger than anybody because I carry the truth, and the truth is powerful, and the truth will always defeat lies. P. Enyankopon na kachire ohima masisi onyane kunu. Eye ono ena ne waye yenti. Wahu se onhia ne kunu bio. Ofa me boa. Enya masu ban no. Che obechi abusiamfo. Obechi abusiamfo. Chiagana for that. Chiagana for. Ha oba Apple Watch you. Obo titanium. High quality quality bed. Watch you abusiamfo. American. Yes sir. Chiabusiamfo. Life, your life here. Yes. Mama me no mo show you. Mama mo show you. My bedroom baby. Yes. Over regret nyema wa ye nyina. Say me kind of press it. Dabi utie. Kan no kre. Eno na make personal attack. Empanimfo. Listen. Na ya meba. Oh, my mini papa. Yes. Ubesu obi di ani die ma o ma mini o papa. Be ma mini papa. Me bisa aha. Me say. Yes. Ubesu obi di ani die. Ma o ma mini o papa. Mepe. Asa bi mu obi. E ma mi stop galam say ni dia me. Eni pali kura jimi kura na. Fo ni ki so nya ko e ma anaso wo yire. But who beji post? But me beji post. No $5 million. E dia akoma. Asamoja so only Asamoja bobo evidence yes say on what see o match na di on what we say sikani wo e den obi twu o say o ma promising $5 million sikano aba o mi family na o dia koma sami oku akonta enti offer enti di omo ye Ghana ye ofe da bi o de tio eye wo de say o Ghana yes ba no nkire say wo ni power bia say me wo power as a citizen say me to aba enti say me mpanimfo e say nsuwa me ye kowu a e wo say me ye dan me criticize your mo wo be criticize anybody by personal attack. Yes. Personal attack. Winning rule, baby. Oh, winning rule. But and we are careful for Safwa. Atalia me me Atalika we put Ramaton in it with Atalia. Mammy Mia remote where dear Nason. Me every single day. Or more mutia $4 by me pages. And as I know the minimum every day me $100,000 every single day. And Tiobiani Gan always catch and Italian the me when I talk and found would you me phone say boom way iPhone with me free shame I buy them cash. Me log in my bank account and so on. No, I mean me log in $1 million make a choice say and I make sure say omo nyai galamse ne dia nya omo wo betu attack issue me attack omo until say ye ombe ye oman ni ye personal attack who right say wo so kra be attack omo dabi everybody is a citizen obi ya de na nya meta until the oman ye Ghana na ye ofe e na ekoso galamse say pro ni nyina say Akufo-Addo e wo power obetumi stop to me, yeah, Galamse be good. I don't know condemn other side no swap. Why promote to son? Why more promote to? And this for now, me fire mo. Who fire said, yeah, me fire and this for your mama, see your me to Akufo-Addo with your man 2020. What video your mama or lose to election or see and this for me. He and for attack Akufo-Addo me and I'm catching this in his head. Your mama must go.
mama any me ba be fire no me ba be fire no mama yen kwase ade me fire no me say enya kwase ade me say fe wa no say me wo ho kwan so be yi me wu amagana me wu amagana wo ho kwan so be yi bia ba personal attack no mate but me de to be ma ha na wo mate me so me te lesson okay mate ma nti wo ye for your father for me enya dan for madam for na me suba we me po adam for madam for na jai sa me mi suba yo David we come suban obi and suban ye fa free hin ne ni ye ni oh David pani phone ti mo ya bia o Ghana o fa uni e Ghana na me hio e na me ba America uni man shama si again go ja nta bebrebe ni jai me obi a waya de pad won kanisa me ka ti o wo na me si me twi BMW uni bia me plano uni bia me plano e from I high car David una BMW o kan ye de $5,000 who bet me high $5,000 abra uni fi mu tin kind of so ye fraud me nya fraud America na ya me sa what man dey America na ya me sa prove your job. Me want landry mark. David, me see prove your landry mark back for Queens. Prove your job. Me tell address. And yes, cow. David, me want landry mark. Landry mark. Me only landry mark. Prove your job. Me want me only landry mark. Prove your job. Me job on back video no. Me making no. Mami ko YouTube say sia. Mami nyi back. So prove your job. Me prove. Say no. I no pay I make you over $5,000. Any mami nyi chow. Mami nyi chow. Legitimate. Any how many dollars na load no? And we are legitimate. How many dollars na hu no? E load basa. Enti omu tie ska basa. Me dia na me yakoto asase. Na me dey investment. Enti me any problem. I make the money. And there who say now making the legitimate ekwe a wo fa so am making no so enye say on mind be ye no no so you reviews you don't care about the country me ya juma pa na the views number na me don't care about the country anya views so enipa na etie scan ba enipa na etie scan ba oh enti say anya asempa ko ntia anya sempan ko ntia David ayi kwa kese fo do ma hin tina se o se do ma hin tina se o se do ma hin tina se o se akufo the minister so metra mo say almost Twene Jonas is the best almost Twene Jonas is the best offer obenya ka Ghana ye ja kana play wabre wo kachira mu afọ adwuma ahomachi o the system work 24/7 me bo ahomachi ye adwuma anopa ye adwuma America ye kachira they are dancing. They are dancing. They are dancing. Ba me po asemo. Jo subaye. Ablabio, ade na ye no ye po man ni yetia. O man no ho do ni. Wo betua ye bibia man no ho do. Da bi nye sika no sika ne dia me mu sika dada. Sika dia me mu mi na me wa tower siasi aye de ma renter. Oh, well, down. Me call bank. No, me say me $100,000. Down payment. I know mo ma me loan, na me dey akwaje. So no me tie I am Ghana, wo beti akoto. Wo beti bank me na be ma loan. Am waje tower Ghana. Why the catch say bank Emma loan? E wo Ghana, am waje tower. Abra wo tower. Ebi ni Ghana obi o si fi o Ghana bia o de dia o de nkakra gata Ghana himfa bangi ben na nka bangi ben because of bangi ben na malo se faji fie enti u pa che sen ko fu o sika o Ghana no bank mo loan oh that mo loan for every business 29% interest rate. But here we be here we be ti o to fie there ye ma American one mortgage wo offer gese di o ani Ghana on ti wana oh that me say eno an say obefia proof say obetimi atua eno o mo fa ma say ye ma na teacher for me o teacher for kura o mo pe bosia o teacher for o mo pe bosia ye mo teacher ni pe bosia teacher ni sika say bi o we bi abosu but 50 ni ho asan ye da kwa but America adwuma bi a wo ye bia no de hia se o mbe hu se wo ye den wutimi save sika ni bi eno na ka kire wo mo eno na ka kire wo se baomia
credit score no dey ban kan ho asem kire na ba omia no on kan kure be da bi say no kure onu abetra say si obo be try yilabi me so mo anam di yilabi ba attack issue na me say credit score eye education kura ye o ma ya de credit score ye catch your free education ye o ma ya de o ma ya de o ba de me say na o si ama tower no yes some say credit score I know me how many $100,000 me catch am say credit score ntira ni amount low and your 100,000 who ye pay you e credit score ye no credit me de no e but e no credit but we say no as low as you try 650 crowd qualify loan no dey say who ye then unya income keke no anu muhia show who ye me dey jan no show who ye but who cannot credit but as a usuro say obe cannot credit o mind ye be wa yo who di tian for no eno dey ma me attack om no munyo ma and I'm saying ma me attack om no munyo ma ma me papa said you open na no kra me ma me better me mama na ba ko share me mama na ba ko me attack na ko me de mama wi share fo nyina me ye o me bua mo tina be so me ya depa obi kasam na sam nya utumi attack asem no okosi hoy me be born na maso da bi obi wa deserve na poko di kwa me nkroma temi nyina tem na boy no sererioni na boy sererioni o sererioni u klasa wuni mko ayo no na busi afo na de tip of na ma o mu si o fi sererion eno o mu de ne be di pa e wa Ghana o mu nye Ghana fo na uti Ghana di asaje kwatem o mu nye Ghana fo na ponya Ghana ni na odi asaje fo atem e fine and o Ghana parliament onye Ghana ni and o Ghana na Ghana de o mu ye Facebook me classmate bi pro free give me na buy obede Ghana passport asantehene website anu bi na ma ye anu bi na oyi anu bi na napo ma ye o mu nyina nye Ghana fo and ko mu ni abrosa me say me ti Ghana there's no way say me di abrosa what you say enti ofa o di na de o ma kunu ma ye na ti abusianfo oba ya da bia betwam bia me mo mi din kire o ba oba o si Ghana fo sa o pe Ghana ni na wa na me ye me ba besa yo na me ka yeah matia me ba besa me wa run matia me da si e be si anya me ka ho ma fo adam fo me ba yo me ni akochele yeah me da si nya me sham oh ya si agia ni America de ani je wa ha sao me kura sa na me tie yo matia e be si anya me ka ho nya me fan coffee asunwiem. Of course, you know what it is. The truth will always defeat lies. It is what it is. I mean, Ghana and India, so when it's here, we will hear nothing. Everything shows there. We are Mikrum Nia Santini on 20 no crap. But it's alright, man. We're gonna be good. It doesn't matter. Asantehene crap, Mahume, Fiska. But Oshiami or Warma Poswa. We're gonna talk. Many or two for Bekasa. Say what you are to me, Asantifobu, Ghana Fobu. Now bet me stop galamsey. Ye ni mamu ye. We know those who are doing the galamsey. Chama to me be gold will achieve so. Ono ya regional chama yes and co-protected region. Obey gold. I'm obia who say. Oh ye galamsey. Ne site DNA akonta mines. O sensu. O no ultimate stop on say kima. Obia waka on the power bia. Ebejai. Chada munina bejai galamsey no. Ba omi abejai wuntumi be chese obi abejai won ministers ni nyina de omo agim e na omo se kuro no enti when kuro e wo ho na panyini oda no no oye wika sa no ma we nyina aba we mu no omo no they don't care about Ghanaians omo no 4 years abeso amomako enti omo di bone but otumfo no you have to care because the origin your dia on the way asantefo ani abre because obi akokasa atiawo because omudo nti asantini dowa adenti na wo hwa ma akonum nsu etise Tom Brown no akoyare akowu abra wo clearly wunim say hospital wo Ghana nyina anye so enti ohima mesi asem na America na minya interaction warm up mene man ni share ohima mesi say nyankopon se onya ni kunu oboa nyankopon ka hwenkire no dia ni quotation na mi quote di akasa say asantehene no sole a wo se wo sika nanso no ma beka habo wanye sika nkwa nkoyi
no kwase mempo sabi me no makra be ka habo a menye sika akwakoyi mempo aya momye ma ni die ni buomra ye kasem se o kasa ye ma ne sound se yatete ye wo fie yenyi wo time free ye mu yenyi ade a ye ye hye se bia wo me asantefo ho ye machi yi free mu ne ka no kore o man pe ni se bossa aka no wanye ana oyewura empasem on kasa yemfa Ghana sika chenchina yemfa mesiesie kumasi jinti na wukro ya unsan kotia baabi nkase asantehene wo ye hwan a wo hye Ghana banse wono mfa nisika wonfa Ghana sika meyeji na de Ghana nkwa ni kumase no otumfo mpese obeti sa asem nti no wose mikromofo enti o mamo boa ye no nya asantefo nkwa na boa se otumfo nkwa ye hospital no ye wo esirimfo no tenesi wo ye wo wonafo wo ye wo grusifo wo ye wo sehwefo wo ye wo kwawfo wo ye wo achemfo wo and the discount be boa otumfo yewura to do what tiny any bre e kasache otumfo said your classmate mini aba wan kasayi kamene wo kura bia nkama ba bonten apache odadada eye de abusu wo wadwem ne wakoma mu na apese o kache otumfo ne hu obi o ye tribalism na makoma ye meya obi ka se wo asantefo ni bi enso ye tribal eye asantefo ni bi ye tribalism saa na wonafo bi ye tribalism enya asantefo nkwa na ye tribalism sem ba be chira wade bi awuza fo bi ye tribalism Ghana kasa ni nyina obi aye tribalism sem oba wo se onti ase se wotumfo apagya no ho so ye hene se wo hene bia enti wo sua de ana mama kokko school no hwe se wonim no kura won mama no kura anya adwuma utie se nyansa mama nyansa anya adwuma de wo nyansa achi jimi ti nkomoi enya wuti na mekasa ba mekasa ma nipa dodo ye wade bi efe ni nyansa so ama nyansa na anya adwuma de wo nyansa achi jimi de wo jimi achi nyansa se akodi odi nyansa akasa we odi jimi na kasa me no mi bi ya wese wotumfo ahini Ghana Supreme Court krampo entimi ntwi wotumfo anu nwofo eno na obi won pese obete sasem se Ghana aban ne so wotumfo so akufo ado ye mampanyin dada fence John Dramani omutimi nka wotumfo asem omuni sa tumi no Ghana Parliament any tumi so waka wotumfo kra asem me pese me kan se bi na wote ase yi ena me pese me nya abotrema nipa no bi no mote ase onse me ntan nya tribalism topic me onse me ntan bi san komo ni bi so I check me platform so one ba me pese me kan no kra kyedaw na obi a wonni bia me kan wote ase asante broni ndi asante soda broni ndi asante soda Ghana ye kase big 6 sa big 6 na ye kan yes, so mom beje fa hodi na Kwame Nkrumah ka ho no si big 6 ba asante di ka prefer hodi first asena Kwame Nkrumah edi pen besi so age fa hodi amagana sa fa hodi no ani ye chi me pese me komachi ye chi asante hina wodi kan de ni kosie more than 30 years so mudi gu asante sododo pese me ka asem bi keke na mbi abesi asem so me nkwa achi le bebere ebia wonti asante hina ahimie no wadwene ho saa wonti asese adentina okrum hine ye ma hene otumfo wo wone aman hene more than the 60 ba wo say aman hene na se ye de ye hene ye ba kope eno ane yewura nyamekasi otumfo nyamekasi adena nkofo me ye strong sa se wotimi sua kumase anasa asante abakwasam wiea onta asante biem onta asante hene biem we ko yenya asante film on ta asante hini biem because we ni kure na nso ye de yenye yi sanity broni di gold coast so no ni eni kura e fe ne Ghana but ni ye wo man ye fe na asante mo na mutimi redi nti ya na mo wa se mo mutimi kinkan mo ma de se mo ba kinkan but still na mo be mo tan na ye adwuma ni ye kura fe ne gold coast ni eni kura fe ne Ghana but ni ye wa asante man eni ti na ye nyanum bebe da so bisa se adentina asante hini tu kwanya wada so wisu Ghana flag okwa buche kura wo wisu Ghana flag no wisu asante flag asante hini na asante ye oman asante koje oman ti se de America koje man no se de UK koje man no na asante so koje man ti no ye oman ti asante wura mu to Cote d'Ivoire efa bono fo kura de me pese me ka brasa because abono ni asante ye nuanom
se bolo ni bi aka so ka na bakosem no woka ne ninchi a ninchi ebepie dum ninchi bepie efense ninchi asante ebono enti som ka so mo kasa sunyane hwan omu enti eye kasa bono no but omu nyina na omu kasa omu ya asantefo enti otumf tata masante hene na wo data no baby na obekọ obedu bia no na onfa kroni mehye so omu ye nkoa no oji kroni wi ate sa America waji kroni wi no oso ye dehye no wayi dehye a wo ho no wadi so wadi mo amodi mo hene but obesuan oba besuan otumfo ate sa the MPP for year campaign uti komani apart from say yebeto abani na bewi no ye wo MP a wo pre wo MP a wo pre MNPP MP a wo pre ma NDC ti say MP we nya okoni diem asante wura mu to ahuna baabi ti komani eti na asante de no ho a wo ye oman Babyloni kan history dia wo ditu Babyloni kan history dia wo mpe me se me yamfantini na me yanwani na metia na me kasa se ya se de me kasa sa na me kasa because no kure esi ma yenwen mu bi hu ana wo hu na wakata wani jasante ye wo man ni eni kure fe ne Ghana wotumfo omo ye som ben ti say prime minister ti say UK ono ne ba be di Ghana nyina so wo hene kase to ade omo di ni kotu ne mu omo say otumfo fa ne man emeka goat ko so ho ni entu ni din say Ghana no ekomrem shemra say ye bema ye wura mum ana be prime minister your parliament no what say the NDC no what say the UK omo prime minister no but anya sa omutimi ma oma na fa ne Ghana no enya fa ahodi ti papa iti sa asem no hene kase ne ti sa asem no also me prime minister dia ono ni trim nyina se wo koje wo man ono wo kudi wo man so ba bi di man nyina so ti sa akoba se me prime minister dia biem ntokwa kwa hu nya biem no de ne sa ko she mara ase to tun foto no moment wo de ne sa she sa mara na so ne be prime minister no woni kwa ti se the UK hene eka asema Supreme Court wo UK create me emfa na no to fo cause on ye ken awo kasa odwet maka to say wo prime minister we me here said ye to about say president no me here cause kwa fa so chichiri ku mani nyo tifiri so but ye chichiri wie no said wo no otumfo kan that time no ohina no say o say tutu say wa wo that time no Ghana fo mpemfo na ndi wo mo boshe so enu tina sister wutie ni Supreme Court to grant me nka wotumfo asem emra ni mu no da ko se wotumfo so ne ka se hyehyɛ amonim hyehyɛ mentimi biem na me omia na me de me sa be hye emra na se me mu nya be ye kuro ba akonti hyehyɛ mentimi nya biem a asantehene betimi ayi nse frase di ama wotumfo aye strong person yentimi nka na asem no eno na me ka kire we oye too super power yentimi nka na asem no nanka obeti se UK hene obeti Ghana nyina so yenu ya ba Afia Pokuaa asem okokan na twade ye di kan ye pamachew show no me kan ubi Saturday no pen na me ni wo eti na de ye di kan no me pa oman ni nyina achew na mapa yenu ya na masantefo enso achew se yesramo etuo nkotwele ba bi a etwele MC yenu ya mo na Gucci kora nso aba abepachew ani yenu ya ba Afia Pokuaa nso aba abepa echew once ewiase yese ye ho a ye nyi echini Ghana ha ye wono utu kwan kwa abrochira na ama no ne ba bia ana be se Ghana fo ye ade a efe pa ewo aigbeni ni wo asantini ni wo novna ni wo fantini ni wo achimini ni wo obia ye Ghana ni efe ye fa santana ba de ye me ya ye me ya ni Afia Swasnega anobagaya Afia Swasnega anokese Afia Swasnega singawo ana wo be so asem nim ama asem no ba bi ekeka kona nkoyi ba da bia me ka se Afia Swasnega fa wo ye bayibro nsam na won se wi ase ni pempe no kure wo kurom wa ya wo kurom wa wo Ghana ha ana Afia Swasnega ba ya obedi di asantefo atam abedi asantefo nyina atam atumi di atam na ama atam no
won frema bo fa menhia ahemfie but aden na ne de unua de aba na ye pe obi ama na somu ajeje ana waka bibia na Afia so asenega na eba bebo Afia Pokuaa asenuam pacho tie ni yo bonse mesi sofukum chaacha ni pempe no kore oti kuromu wa Afia so asenega wadi asantifo nyina tam eno de wanu sunti enyinya wanim te se oba wanya ni pilot 1 year afa na ebeba da ba kika de wo kika ye na aden na why now this is my caution that is senya atum na Afia so asenega wo de to wono ye jai senya atum no wate ye jai ya wo Ghana no ma ye wo kurom wa watumi ye di atamama IGP ekufita mpalo kora na nsenhwe de wo baye no adi pani bi owo Ghana bia minim pani awuni natem sofu pani bi owo kurom wa bia sofu pani bia wadi natem na wodi ye enna sabe obi adi aba na obi akoka nsem bia na wonna wo ba bebo nipa na senuam Romans chapter 3 verse 23 Bible see ye nyina ya bone na onyame ye no onyam aboyen ada Ecclesiastes 7:20 was woni patri ni bie ni form wa ye bone a wonye papa wate Isaiah chapter 64 verse 6 ose ya de trene korate so onyame ye no ntomago wate 1 John chapter 1 verse 8 ose ye kase ye nye bone a ne ye dada ye ho na ne kure ni ye mo da ye ka ye bone a nyame yo no kwafo no wotre ni so de ye bone be kyeyen eti na Afia Pokuaa wa be pachaw se Ghana mfenche no na wo Afia so asene gade wasom echen chese Manchester ene dia ben Chelsea wasom World Cup and now the opesa wo Yesu kan John chapter 8 the whole chapter oba ni di ejira wo no de onye bone da onto bo mo why say Afia so asenega wa be so girl imu okoba 2 hours no wakwa aba 3 hours no wakwa aba da ye po obi ama wa jeje a wo na oba jeje no hwe midi the prophet kum chacha nyame shraw na wurade nyokase eti yesram ya pomacho ye nyina Ghana fo ye nyina bruni asantini achimni ayigbeni fantini ye nyina yini pa ba ko wate ye mfo do ntena I love you bless you and long life